Kikhubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi ka Frank Motors, the all-new Altros. Now, with more exciting features. Ka Umroi District, jong ka Maubo Ribhoi Presbytery, ka bahap apo ka jingpet jong ka KJP Sinat Sepni, haka pratrek unailur arajar apulai, lingba ka Rural Social Economic and Life Development Committee, kala pelat saupo hajar liki sembai dokha, hawa kerwa, kepada nakasnong Umroi, komsi benta banyada ya kamariang, bat ekido dokwa. Haka jingthe yakini ki sembai dokha, Lasa hilang da Beat Officer jong ka Soil and Water Conservation Umroi Beat House uba u Kharpuri ubalong kumkongsan ringkat ka jingdon lang jong Reverend ER Kharkrang ubalong u Pastor Rangba jong ka KJP Sinat Sepni u Chairman jong ka Dorbasnong Umroi Pulun uba PB Seliang u Sekretari ka Komiti uba Shalan Seliang bat kiwi-kiwi. Kawa kaba labananam hakani ka dong katang ka jungi lada amde budon kani kawa ngingit banginum yo ya kasnong umroy nama kadi kini kawa kapala penyo ya kasnong umroy ti hagini kisdam di bladam nakaliang jong ka sengsamla umroy pelunru chua jong lockdown kila dapan pelat ya ki dok kha dok penat bat kila bu ru ki sainbut ki bangi yo i tingkren menta ki sainbut ki yang kum ka jing maham ba ya kido ki balik persya nak benta ki ba syok dawai nak benta ki ba penyap dusman ni ki doum doa ki beranakan ni kawa umroy ki labuk ke cing maham bat syua kalau kenau makan mau pada kalian jom kisipai rang men nang teru kila persyang ban wantong de ki jar nemar bahakan ni kawa ngim syakru ban kawang jar nanti tang dak ba tanya ki dong kwai ki ba kwai de uriang isya ya ketu kesnem syua kalau kenau nak kalian jom ki darbasnong dekat pakai jing tri lang pakai seng samlang ngilala ban be akrat ki nama kini kawa kade kawa kabahap apa ke jing pek ke jungi ke jingri ke jing sumar ti hakani ka step ngidap lagi jing sngokmen bangin sayo ru ye kini kisembai dokha haka bangin nang roy susu nalor ke bagila don lupa tiga ika bangidon ban pensno hang ni kalong bangin ai kublei syajar ngu ya ka SELD kepala yarap ban penyo ye kini kisembai dokha lengba Isar Kharpuri ibelong ibit officer jong kenika Soil and Water Conservation Umroi Bit ti kublei subun ye kini kajing pai kemat ke jong pi hakabide bakani ka jing pelat iki ni gidok kha hakani kawa umroi ka jugi kapangadon ban penpau hang ni nomor ba kabayat lengba kani kawa kidon kilai pili dorbasnong kiba khambun kahap hapo ka area ke jongki ka dorbasnong nongra ka dorbasnong umroi madan ba ka dorbasnong do peti kini kilai pili kisnong jing kentu hakani ka step kalong bangin yesim khia hakabide ban pek ban i banri ban sumar bat ban pentrikam iki adong senong gejungi namar baladang yim simkhia kebumbut ba kibasim kabu kiriusum kabu kinwan ban penyap dusman iki dok kha dok penat mar kumba ngitiep ba ki dok kha dok penat kubla kren di pastor kide giba uble ulai na gebenta ban besabam yingi ya bagi kwai kembut di kwai tang ban yo bam kalau ngejis tunat tekan itu ye pi gidi gisdam ye menta haduk ke di klipmat hubun kinong kwai namo te nakini gisnong di marjan gijuan kwai gijuan samit hang niru bat ki bun gi dokha lengba ka jingwan kwai ke jungki tekani kala pen isisa badi lengba ka jing simkhia ju darbasnong baka seng samla umroi pulun bagi ni gi dokha dok penat akan ka wa umroi kilane tenang sa tenang ni sekmat lengba ka nika jing organize jong ka SELD ban pelait yang gini ki sembai dokha kan pen kemau biang yengi bangin ya simkhia bandri ban sumar ya kani kawa umroi bat ia ki jingdon jing em ki ban hapo ka jongka ki dok kha ki dok penat bar ki wi ki jing thau ki em ki ban hapo kani kawa umroi di mentai ni kisni ngi yo i bakini ki doom ki dowa kila nang luna kila nang nama bala kambun ki priu tenrei ngidei nama ketaban simkhia ndei ban ye kemen tang hagaba yo ban bam iki dari pengenda Sumaru iki di kini kalong kebenta kaba ni no senyang lang nakaliang jong district pat ngita nguburom ru ika soil department kaba ya kersan lang yangi hakani kebenta kaba ni ya pentelun lang penroy lang kejing tre lang nakaliang kebalang nakaliang kesinong kethau nakaliang jong department jong ka sorka nomor ba Nia bam dok khalang, mau baru nia kenat ban bam kita kah,
bat ngin dia penroi lang ngin dia penbahalang na kamta ka bah kamiat jong kini kidoka ka bah inyo ban pelai po so kumen sibun ba chairman bat I secretary kilaiwan sanga hapo ba idon hapo office kilai thuk khana yanga sepang kata ka jingtrikam jongka SELD jong ka district Umroi te ngaru daka basukumen ngala keluar bang yarap ya kaneka kam hana step ban penyo ya kini ki sembai doha te laong I secretary bangan long uwe naki chief guest hana step te nga priang subhai kaneka po bat kei ka ba nginne akan por kalong ba ngin pene pensa ya kaneka memariang gajongi kabalong khamtam ya kiding kisi kabalong ka memariang ka ba ay katakal air ka bakhuj bangin ring mansim bag bangin penhiar mansim nangta lingba jong kaneka Klau ka patap ka bangidon hakini ki area ki jongi kini bun teli jiwa kiba kala ban konser makabanta kaneka memariang ka jongi ngara kerpat hana po bangin simkhia ban penne ban pensa ya kaneka memariang ka jongi te hakan ka step ro ngidon kaneka ya ka ba ublei ula ai kalong ba hapo jong yitip begidon sibun kita ki jingthau ke bedon jingim te lingba jong kini ki jingthau ke bedon jingim ke bau bleu lebu ni hakan step ngin nyarap man ai kini ke sembai dokha khnang ba kane ka wa ka ba don hakan ke snong ke jong phi kanlong ka ba kibreu kinang man snguthu susu ban penne ban pensa Om tangnya kemariang, Andre yaki jingtau ke baro ke badan hapo jong kami mariang.